Abareyo bari kwandika umusubirizo bavuga bati ntawagiriye nabi Reyo, nta muntu wigeze kwanga Reyo ngo agire amahoro, ndetse nta n'umuntu wigeze kwifuriza ikibi ngo agire amahoro. Ibi ngibi ni biri kugenda bivugwa kuri social media n'abareyo batandukanye hashingiwe ku iperereza RIB yafunze Kalisa Adolphe uzwi ku izina rya Camarade, umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, na Tuyisenge Eric wari ushinzwe ibikoresho by'ikipe y'igihugu Amavubi, bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubu bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro. Iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ya Kalisa Adolphe yo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. RIB irakomeza kuburira abantu kudakoresha ububasha bahabwa n'umwanya w'akazi barimo mu nyungu zabo bwite kuko bihanwa n'amategeko. Abareyo bakomeje kwandika umusubirizo kuri social media zitandukanye bakimara kubona iri tangazo rya RIB yuko yafunze Camarade, ngo abandi bati Camarade akurikiranwe ndetse n'ibyo yagiye akora mu basifuzi ubwo yagendaga aberereka abasifuzi biba amakipe atandukanye, ati nabyo byakagombye kuba bijya muri dosiye. Abandi bati Camarade rwose yakoze byinshi bibi, ahubwo bacukumbure hari byinshi bigiye bitandukanye yagiye akora akiri mu kazi. Bivugwa yuko mu gukoresha ububasha mu nyungu zawe bwite bihanwa n'itegeko, kandi ubikoze nkana cyangwa se ubikoze ahanwa n'amategeko. Rero Camarade ibi ngibi bikaba bivugwa yuko ari ibyaha yagiye akora igihe yari umunyamabanga uhoraho muri Ferwafa. Ni dosiye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, hakaba hategerejwe yuko azaburana ndetse agatsinda akaba umwere cyangwa se agahamwa n'ibyaha akaba yakatirwa. Abareyo bari kwandika ibintu bitandukanye ndetse n'abandi bantu bavuga bati Camarade bacukumbure baraza kuza gusanga hari byinshi yakoze igihe yari ari muri iriya nzu. N'iki wowe ubyumvaho? Ese Camarade mu miyoborere ye n'iki wagiye ubona cyangwa ni hehe yagiye abogama? Ese ni gute ubitekereza? Camarade koko ibi ngibi avugwaho cyangwa akekwaho, cyangwa ibyo abareyo bamushinja n'iki weho ubivugaho? Duhure muri comment twumve ibitekerezo byanyu. Iyi ni Tahatibu Ward mu gace twise Tahatibu Update, kugezaho amakuru abagiye acicikana, amakuru abagiye agezweho. Ngewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.